amake ukulugo police ngene ano yago ogoro khajak rok ge tai tamo ro kwbang ma jagan Hingga dolog joto borno asuk markin naisinglai tongmon joto borok no je sawo siam mano obol naisingi tongota je thaimana musugo sina musugo je kok tongmani 27 tariko siam songjak sinai umahke kok tongmani ta adino je sumai rok tangjaka bat siam songjaya khu siam songjangnai 4 mewata 4 tariko siam songjangnai ta obo tabo khano kebuni idea kori sabo siam ongimano CEM ta sabo ongimano sabo EM ongimano bugagra sabono bana harno obo kebuni thani idea koroi je chung obo to kamken saimano bot 12 tariko ongotai 17 tariko hingke omoni result bo ongkhori phekya tipra matharok 24 ta seat bai ekdom dominate khaikya obo chung kamke saimano omoni সময় tangi peka thangnai je 27 tariko ajago tipra mathani to sogoi paikha tai je BJP rok ni tongnai rok borok to sogailia ta borok thanglia ta thanglia obo jungbus tangi thanglia saimanya ba dolo afro kaisa video asuk markin tok viral choli tongu tamo video himale dolok ajago purno chandra jamatia je XCM edishini mo belekin joli jagoinai risha tai khum yasakliata je buri dijana bona jaga risha tai khum yafarna nai tongpro bo yasaklia ang pagdating ng jamatia. Ideally kini atong angania kolor, pangkamaya kolor matai kotor, bawa kerja ni mengai, mai tangui sadawal, para kotor ni elemas kadar kerana angkoi tu bayu, tei ani thakauba dat to dano abai kokbai bakro kongui amantanai amat. Hingga jong umana tam hinai jemani gaman gurur de hinai na attitude hinai dolog je bo omah ke khomya sagi omah ke joli jak ongma dijan to tam ongiman nok tolo comment khaisale ong yakena 120 jana borno bas chakiri mani bini je jaiti gustin sai chakiri man obo de ongiman na obo je scam manjang mani bagoi jomah ke joli jak na nangkhna tam hinwan chok tolo comment khai sadi dolog tawu asuke no video ongoi tongota je takuk suryanti kaisang video snamjak tongo je kaisa bo pistol lu tanyai bono police fainai je sungpaikha jebon pistol ong nai thangka check khai thangka kubui dena mahaino je thungjangnai khelna pistol omai ke nai thangka baksa borok obo chitau pini video thangi comment khaikya jang Tola Swkwlwk na nayu takuk Surya na umai roke comment khai tongkhata jini tiprasar ni wansung mungke belai kheno je tam sanai next level phano hinimano tiprasa bai tiprasang ke pailai uta wansano hinge paiya ang khoroksa chi je takuk Surya ni big fan bini je konkal short film boni je video kaisa pon single video se tau phanang miss khaija bini video bon joto video nai payo borok nang asuke support bu khayuta umosi baksa borok comment khaita ang bono Tola Swkwlwk na nayu actually dolok a video ang umo sao je chini tiprasarung yango hikeno tiprasarung bago hikeno role koroi wansang bago hike role tongu borok ke borok bothari ngang police bai kunu khaija gya chin borok mai ke thongjangne pistol tui ki pansi police fainai je baksa borok romi phan talangi thangjagan nayu umai kyang u kokna si sauta and u kokna takuk Surya botau clear khaipeka ba kunu jelo ya bonogonu mane angbu video bo jelo hin kun kok sajia ubunu tunya bok clarification rifaiketa ang onek din do mane abono nai jong hado kabon tei kono korok saya ko ani kisa kamroko bijing thama boi ang abono tei kono korok salia
kokom hai gobang mani YouTube channel logono ang nukhado mane tamkhe sanamka bo ano o jani je police je chinnago phayo hini samani ang abono tui sio kokdo bom hai kha tam khaileka thumbnail haike AI bai je ke sanamlaine ro laika soi soinin jemon ang jelo sogja khacheng thangsi wabo egam bom hai ngan kan naji am haike ukulugo police ngene ano yago ogoro khajagrok ge tai tamo ro kwbangma jagano bebagni je nukmani a jagao no mane ekdom kahamke borok saime oino haino lakajan salaikya hega obono tuino ang tini kisa obono mane saino marisina ge hanima phaikya do main koka haisi afro jingje a video khlaikya do thik ase video khaimani to kono ya video khlaikya aboni pore police rok anus call khayo do call khaine sahoro je ninam hai video a jagao to abo plastic जों साइमेन दङ प्लास्टिक नो आ पिस्तल ता अब तो प्लास्टिक नि नो सिजागिन दङ हाइपनो आ प्लास्टिक नि पिस्तल नो नगद नि रेडी जेमन जों अबनो काइसा इ माने प्रूफ हिसाबै इ अ प्लास्टिक नो अबनो नो जों फुनुंना नांनाय ए आबो हाइ हनै सावैने बरं आबनो आनरो नगो फाइने आबनो बो तलाङै थांखा do a pistol plastic ni pistol no borong proof hisabai photo bukha tai a video no borong ta abo news rogo ronai rok ta abo na hain low quality khlaiki ka do ekdom leta pata khaiki ka garo original da plastic da sijai haing thakala ganke borong payment pore ang borong no phunuka iko na di ando to main video tonga ando to original video tonga ge eyo video no ang borong no kaham ke phunugune rei rokata a jaga wai iko na di oro lekha sijak a je video to ando to original video pro kaham ekdom clear gajaga phone ka bong na gajaga bo na di ko bikas han chija enga je plastic ni je pistol anga bo horjalai ni yago abo bo binoro talangi thangai bo bini okoni tabin darani busla songro abona thanglai ni khi biagdan dokso khita laijakse adini phungono naitung laikya naitung layo ko lainen to bo abono mankha mamani pore enga tam khakyang nog tui phakya tarpor ke police rok sopaikya police rok finance kang na no call khai hojak enga borong o aro phaiye borong abono mane ke anu sauta mane ninro aje pistol abo plastic ni pistol borong bo saimano borong nukjak kaham ko nukjak abo nogor to tong haikene khibirok dar kham hairok ni ansung horong kang saka ando to a pistol to tang yago krei je video khlaipuru je ni yago tine bin yago no nga to bang nayen hne sawine nayo koi a plastic ni pistol no ang nogo ton phaikan ke borong phaipuru ang borong na boro hoka gtai chini mane chung tam khlai tam khaya bораброк sengkang kang saga chung kha kaisa content creator chung amhai video rok fan ni hisabai bo khanai ogoti bo khanai engka ke somoyo mistake rok phanang thangmano hairai hini chung sawi koi ang bono phonuka tai aboni pore ang agi short film khaipo rok norong tu nukha ek 47 pro original hai abono borong na dino phunugi roka abono jode anga a dino tuine bangra balai rong nokho kang ke tamung khamu e ya bhai rakhne ang bong no sengka e borong saw o ma o te bose danger blasa hairai hine sai thanglang kamno borong photo bitlang thang da kokri amko bukhuk baisa a baijang nan borong bo photo bitlang thanglang ka angke e yobono norong gobang mani borong confusion ng to khana je angam sudin video ro khayang tomo ba baksa wanchu to khana soisoni jelo romja khana hai khana kun am haya a je youtube baksa je tabuk sanai rok buini clip rong nawine je voice over khakhalaine jara video ronai rok borong bo manang bong non kaisa kok sanamo song mane keboni kaisa kaham ke nangabo ab mane je choli mani tei mane jeng mano tuine norong kaham ke saime oi hain langka jano video ta khaidi mane boi baksa wancho ana kwbang wan seng toka tam soisoni da abo haira hine engka kunam haya abo tom tisimse ngi thangka tai borong abo naifene borong abo no enquiry ro khlaine borong abo kaham hamia pura naiei abono talangi thangka aboni porate kuno phana na call phayo na no sungo na ko kuno nya am haita ei am suno kabono norno sanai tomoni soimai ang tomoba saimaya tini kiso somai mangkha next update ongkha dolok chini buagra botabuk belaikin sak hamia ongoi je private hospital ILS nok saimano o jagao bo sak hamia ongoi klai jakta jung to tai matai nang thani umon chano je dakni jaktin bo hamoi ki phili phaiman umon jung matai nang thani o sanuta next ongkha dolok tini jotoni mobile no je pungimano je vibrant ongimano tango hike je national disaster management ni thruti kaisa je mock drill khaijaknai mobile 8 kasani no vibrant ongimano je hack ongman system kuno samung tangya
markin nin phun pungi manu ta obunu te baksa bro kiri jagi manu but obo kyunu kiri jangnai kurui obo national disaster management nung thruti kaisa alert khaimani ta je phanye bwskang rogo phano bangla rok phaigan ke bahike tam khainai borong no bahike be careful khainai umon bagoi si khayuta 2 मई यानी कि कल आपको सावधान रहने की जरूरत है। कल आपका फोन बहुत तेज वाइब्रेट करेगा और उसके अंदर एक बहुत तेज हॉर्न भी बजेगा। ये पूरे इंडिया में होने वाला है क्योंकि कल नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से एक मॉक ड्रिल करवाई जा रही है जिससे पूरे इंडिया के सभी मोबाइलों में बहुत तेज सायरन बजेगा और वो वाइब्रेट भी होंगे। ये इसलिए करवाया जा रहा है ताकि कल को अगर हिंदुस्तान में किसी भी तरीके की कोई आपदा आती है तो एक साथ बहुत सारे मोबाइलों पर मैसेज भेजा जा सके। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक मॉक ड्रिल है। इस वीडियो को जल्दी जल्दी सभी के साथ शेयर कर दीजिए। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मुझे फॉलो कर लीजिए और कमेंट कर बता